Run for Unity ki bi pen Karbi Anglong along ta Sardar Vallabhbhai Patel pirthe kahache arni katalon. Dipurong supialong armu chejeng ki bi pen KSA MIP kapangcheng. Dongka mukamalong Prime Minister Barim Indira Gandhi Karliar ni kachikimo asai kedeng. Kardom neli Karbi birta thanbang samidurmi bepi. Nonar jikta birtang ton pen. Sardar Vallabhbhai Patel pirthe kahache arni along pache tondun pen pre ni phaithom kebra isi arni dipu dokmuka baithalang so hai hoi adimalong kachingri ke katmate Run for Unity padupon pusinili tuma pherangke atum pen ladak kat news asai hempi along birtanang pale. Pre ni phaithom kebra isi arni ke Sardar Vallabhbhai Patel pirthe kahache arni alang likhai piangbong eklaivet kapadochi aphan kabor I abang phulo alang li pirthe kahache arni along pachitondun pen pre ni phaithom kebra isi arni Karbi Anglong angkang kachingri ke katmate Run for Unity padosi phurkimo apun sek sompang chengpon Run for Unity Bharatiya Janata Party National Committee torpor par organize kora amaya Pasim Karbi Anglong Bharatiya Janata Party Run for Unity ami আজি ফ্লেক্স অফ করা হয়েছে কথাটো হয়েছে কি যে ভারতবর্ষ প্রথম স্বাধীনতা পাওয়ার পিছত আমার প্রথমজন উপ প্রধানমন্ত্রী স্বর্গীয় মাননীয় সর্দার বল্লভভাই পেটেলৰ জন্মদিন দিৱসৰ কাৰণে আজি রান ফর ইউনিটি এটা আয়োজন করা হয়েছে Dipu along kapado Run for Unity along East Karbi Anglong BJP Amaiphu Ratan Teron Kongchun Bang Amar Singh Tiso Dogmuka along MLA Joyram Ingleng MAC Lun Singh Teron Baithalang so along West Karbi Anglong BJP Amaiphu Arun Terang Atum Run for Unity along Chatongdun Halapudi Mahasaw arong sopi half-long along ta Run for Unity Achaimek Padopon Pusi half-long penili tuma pherangke card news along Birtanang Pale Dipurang sepialong pre ni phaithom kebra isi arni armu chejeng padopen dipu club along KSA MIP pangcheng pon lapen KSA gapang tangchi alam chathan chimum pontu Karbi lo Charlie asong mate KSA MIP isi ajaimek pre thom kebra isi arni dipurang sepialong armu chejeng kapadopen si KSA kecheng siasai pangcheng pon armu chejeng adilungatum Deputy Commissioner Sai Hemalong Palidampen Union Home Minister Rajnath Singh aphan Panong Pen epak Pinpur Alo Pachardam Home Minister Singh along Laso Pinpur Alo Kapaleji aphan Deputy Commissioner Arideng KSA asong Jatum Pinpur Alo Pachardam West Karbi Anglong District Congress Committee ahin pen pre ni phaithom kebra isi arni dongka mukam arong sopi India a Prime Minister Barim Karlitang Indira Gandhi Karliar ni kachikimo asai padopon dongka mukam rong sopi along thom kebra kathom angdeng India Prime Minister Barim Karlitang Indira Gandhi Karliar ni kachikimo asai kedeng labangsu kachikimo pon asai along bajong tiso pen tenglok ongdung Congress klembang phubang phiatum chetongdun pen kachikimo asai along RDP dun Karbi Anglong Autonomous Council Secretariat a conference hall along Pre Thom Kebra isi Army Principal Secretary Joyshri Dolagapu Panchapadi Pontanglo Karbi Anglong Autonomous Council a Principal Secretary Joyshri Dolagapu Apor Pepen Arpu Kacheo Mate Premature Retirement Kedam Ajok Alang Liphan Council Secretariat Hall along Pre Thom Kebra isi Army Secretary Joint Secretary Deputy Secretary Assistant Secretary Pendanglok Council Saipu Chokomaratum Mai Padopen Woreng Akai Pen Chepadi Pon Dipurong Supiame Kardolagopu Apor Pepen Woreng Anghoi Kache Oa Jok Council Chokomaratum Ning Mondok Chepirinti Karuntu itwe first of all more ma to etia mane bortoman 80 years 81 years ago more ma mane bemar ase she is suffering from Alzheimer's she is bedridden আৰু মই ভাবো যে মানে এজ এ ডটাৰ মানে মোৰ এটা দায়িত্ব থাকি গ'ল যে মানে মই তাৰ লগত থাকিব লাগে মই জীৱন পাৰো মই
যাওঁ হাফলঙত মাৰটো হাফলঙত আছে মাৰ লগত মই থাকোঁ কিন্তু ইমান টাইম যিমান মই দিব লাগে মই ইমান দিব পৰা নাই আৰু এজ প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটাৰী হিয়াৰ মানে মোৰ দায়িত্বটো বহুত মই অফিচ এৰি বাৰ এনেকুৱা যাব নোৱাৰে তো সেইটো কাৰণে মই ভাবিছোঁ মানে মোৰ ফেমিলি আৰু মোৰ ফেমিলিও মই ভাবিছোঁ এতিয়া মই টাইম দিব লাগে এইটো সময় আহিছে মোৰ এতিয়া মানে প্ৰায়ৰিটিটো এইটো হ'ল মাই ফেমিলি ফাৰ্ষ্ট অফ অল মাই মাদাৰ মাই ফেমিলি সেইটো কাৰণে মই বিয়াৰিষ্ট হৈছোঁ মই ইনচাৰ্জ প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটাৰী আছিলোঁ 2012 পৰা তাৰপিছত মোৰ ট্ৰান্সফাৰ হৈ গ'ল 2014 মই এজ ছেক্ৰেটাৰী ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টত কৰিলোঁ তাৰপিছত ইনফৰ্মেশ্যন টেকন'লজিটো মই এজ ছেক্ৰেটাৰী কৰিলোঁ তাৰপিছত মই আকৌ ইয়াতে ফুল ফ্লেজ প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটাৰী 15th July 2015 আহিছোঁ এতিয়া 2 বছৰ হ'ল ইয়াতে এজ ফুল ফ্লেজ প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটাৰী গভৰ্ণমেণ্টে অলৰেডি পোষ্ট কৰিলে মহাদানন্দ হাজাৰিকা তেখেতে আহিব এসপ্তাহ ভিতৰত আহিব কিন্তু ইন দ্য মিন টাইম চলাবৰ কাৰণে ইনচাৰ্জ আমাৰ CM কাৰো ছিনিয়ৰ মোষ্ট ছেক্ৰেটাৰী তেখেতে চাৰ্জ ল'ব Non malam sopor pan dihina Parman birta mointon pon iksenang. Langpi Dihangi Rural Bank welcomes you to own your new Royal Enfield, built for all roads, built for no roads. Dealer Ishan Motors, Ward number 2 near CCI Limited, Bokazan Dimapur Road, NH39, KARBI Anglong, Assam. For service 7896169017. For sales 7896169021. Email ishanmotors@gmail.com. Easy loan from Langpi Dihangi Rural Bank. Banker to Hills people of Assam. Financer Langpi Dihangi Rural Bank offers 2-wheeler loan. Low EMI, finance up to 80%, longer repayment period. Contact your nearest branch for more details. Revealing Beauty Parlor offers you the latest discounts for this festive season. Starting from 1st of August to the 1st of December 2017. You will get permanent L'Oreal hair straightening and hair smoothing at ₹2,500 to ₹3,500 for any length. 10% of discount on every facial and L'Oreal hair spa. One beautiful package of L'Oreal hair spa, manicure and Sahanage normal facial only ₹1,190. Girls, hurry up! The offer is limited. Rupsana Boro Revealing Beauty Parlor, RH Complex near ITBI Bank. For more details, contact Rupsana Boro 9132858038 or 9957170867. বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে জুটি লগা আসলতে ইয়াৰ আৰত কি আছে ইয়াৰ আৰত আছে কাঞ্চ সৰিয়হৰ তেল স্বাস্থ্যসন্মত বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত Aturkimi outlet opposite LDRB Difu KARBI Anglong, Assam. 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flux, Milton, Treo, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ
Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason selam pontanglo lasinang tum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesri alang hithi kulat along longpon ikji kang sirtang kejun alang tharwe alang theso alang kecu ajam tu tharmit aduk thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung hemalong akenang sot hormu longpon ikji Dihina mo piputot birtalong wangtulo. Sarkar saika malong boreng mate sakuri kiklem abang pubang pia tumaphan free thom kebra isi army pen apun ghor home loan ki piasai pangcheng ponlo. Bangsuri kep achukamara phan apun ghor home loan apreng paramsi Assam angkang pi laso asai anghap thoponlo. Assam Okpran Kelang Minister Himanto Biswa Sharma Kachitongdun Amayalong Chief Minister Sarbananda Sonowal si Bangsuri Kep Achokumara Phan Apun Ghor Home Loan Keron Pangcheng Pon Ladak Pangtak Me Apun Ghor Home Loan Aphan Kutisuri Siatangka Panong Pon Hauragat Police Station angkang pre ni Python Kebra isi Arni Dili hinia por malom Hauragat onteron arong edon topon killing ahem mekecho pusi birtanangli mekecho kechenki rihinga me pen ahum tinalong ta rihinga me kero ajok mekecho pangchenglo birta kalong dun atengki bangpli atum arenga husolo lapen bangpli ang wong pen inut abang phia bangke Hauragat Hospital along Selangon elo pusi Nogao Civil Hospital alongan Chaponang pusi birtanangli Pinia birta bang kalapon sa kangton pon iglo lang ibom thakat news channel domi thakme kurang tu